Hirofe Jehovah Kremer Bazo, where he can crow mu here Juzo. Here Pozakimesau Bele Keja La, here Nue Poginu, here Nia. Jehovah, here Merit Dioya, Nke Krie, Redirili Kemobu, here Gi Balichi. Isoviwe, Ukela Kidio, Jesus Christus Anu, work about Pete, Kelusia. Tie Liro Pentecost Sunday. Kimesarafu tie Petakiligogi Zudi Ugudonu, Hakeza Chese. Kimesarafu Tieri Ugudonu, Ba Ugori Pozanunu, Mu Bokeko Sedi, Niepula, Hakeza Chese Tiena. Terianu Ugo Kize Zaliku Grisedi Hitata Die. Zadi How Uke Chabo Tilidi Kize. Get it to me. 384. Sakimesa. Could dear, Popele si Diosoteo. Oh,
share thale di zali ku hit tha pengo 85 tu ke pelio vote how ke do me Hego ke kriye ke penyofa ke tazia kabien tsese yawe no ti so sha hau kabie hego tsese sidi hego bu vordi ngrosholi ke vi no poti hau kabie hetse ke sekola npejewe tie pentecosti so ja hau no nke hu sede ke se hego suri rokrabawe mono hego ke huri sede ke se hego suri rokradi ke tazia kabie ntsese ya nipu hego ke hu वो के ताती सोजा को नजोशरी हेको हम के क्रानुरी छबोर के लिए छखरी के लिए हकोलारी के थजिया खपिए हे इंचसे यावे हेको छचो के मोगला नोंगु मिजेदी हेको के जोवासचे हेको के हु के रेपेते को नो हेको वा फिवोर के चा नो हेको खुही वोर के चा नो हेको छाथा से के चा हेको सोलारी के थजिया खपिए इंचसे यावे थे निपु हेको वोर्डिन मजनु थाया हेको के हु पोरी विची तोमो के च शिके च के हु के क्रिलम न हेको के फुमा मे छदि के हु छबा
there no heko ngumishe heko ke jova bi heko tsikesa heko redeem tsikesa hakolan pe jewe heko tier kraya we nipu ke hu how no established tsikesa how agency ke jat thobo ke cha humanity bu tha janguli ke cha agency ke jat thobo ke cha heko sukori kraba we ke hu lanu ke tsiki kori sede ke liye ke hu lanu ke lesaki kori sede ke liye heko sukori kraba we ke hu bu ke zeket of meri vapisi ya ke cha ke hu temye ke meje ke ba meri vapi ya ke cha the America ba mi ko zo shiri sukori vapi ba ya ke cha heko sukori kraba we ke hu bunu ki kru tsa ke ba ko zo shiri sukori tsike so force celabor se ke cha heko sukori kraba we ke hu bu culturally redeem tsaba se ke tsaba ya ke cha heko sukori kraba we ke hu lanu factions ko tribals ko ke ze sho ke ba ko zo shiri ke ze ke vi celabor se ya ke cha heko sukori kraba we ke hu no scientific innovations ko ke hu no artist me ke vit thoko pese ke sa mo artist ko bunu zo sheri ke hu no u inspiration goring ngulidi ki zu no ke me yet thotse ke cha ki zu bunu ula unni ke cha shi ke cheri ke ko sukori ro kraba we ke hu no musician ke vit thomye pese ke sa mo musician ha ko bunu Dio ko no inspired sadino ke hu themye ko khuhi ba ke cha he ko sukori ro kraba we ke hu civilization shape che ke cha he ko sukori ro kraba we vohuri vordi he ko nagamye zo sheri ngile ke view vordi no he ko choke su no he ko culture redeem che ke cha he ko civilization shape che ke cha he ko tribal ke buke che ke dukri ke cha ko no zo sheri no sukori che ke meze ke sa he ko sukori Rokadi ke tezia we there ke hum hatho ke jat thosa ngele ke vi sevodino seye tsekesa generation bu share dinu nsikile he ko sukori rokaba we thie nepu he ko pentecost so jahonu no he ko vapila seche ke mesarop no he ko ke hu tsepe hila seche hi dinu he ko ki la force che din ki he ko meje me loya we no he ko UBC ke hu bunu zo sheri town me chono ba ke cha he ko suri pelle no su establish che ke cha suri pelle in purpose bo ba ke cha he ko suri pelle we musala no ni pu he ko zeba de levi he ko che ke zuri si modinu tsmo ba de levi he ko rovori ba de levi he ko complacency ba de levi we no salangu meje di nke hu how revive tsalasiche ke mesarofa no he ko visit tsalasiche sidi he ko bunu no he ko but ke zu tsmor ke show he ko busu sidi tsleke dola no he ko kruhi siche he ko ropor veto ba ke tsako nuzo sheri no he ko push tsbe he ko bunu public square ko no rivosiche he ko bu public responsibility siche sidi nipu no he ko kruhi sidi he ko bunu ke hura town na bizomo Deri India no zo sheri ke tseke thura zo sheri inke jeu sedi husichi no pitsu zo sheri hichu zo sheri khasaru zo sheri no heko me popo ke tseke tsepe hilasichi no heko visit lasichi sidi heko bunu nlal husili ke do no ke ko khapi heko patte ko tsisichi je do ntaja ko la heko ntaja ko kradinu impezia mo ntaja mengmusaya we no capital for because of sheri kruhisiche no pochatha sawade yesu peletuzo no ndie ke su sedinu poratsa yesu peletuzo musala he ko buche do ndie rennadinu de pupe visawade ke tsu nu khawa heche de he ko busu tsezele ke do no ke ko khapi he ko patte koritsa he ko kruhisiche sidi he ko bunu thie ndie rennali di tyo he ke no vo ke tsa ko no Heko mathom hatsa tseke tseko no heko bu ndie se ko sedil husile ke do no heko patte ko kruhisiche je do vordi mfuke ba ke hukino zo sheri online no zo sheri mfuke ba patte ko bu tha janguli che homye uzzidi ba liro no uva peje seche homye unye ba liro no ke ko khapi ko tsese homye so homo ba liro ke so hose vordi ko tsese
Humye uchame jeba liuro no nipu uko tseperhila sije. Humye tsopfoba liuro no uko tsopfukuri vapi sije. Humye uke reng ba liuro nipu no sukonuri uko chatha sije. Sidi hoko bu thie nginunu teja kesa teja ke jaringu prekili sije di Jesu Christa arhaki liuza sedi chayawe. Amen. Bapreleri vide. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my willing soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Come alive, give faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide within. May your joy be singing all I do. Love enough to cover every sin in each thought and deed and attitude. Kindness to the greatest and the least. Gentleness that sows the path of
ke chanu le ke dang hamza ko ti ke do sesnya nieko anyo se ye she shome je ke le ni vor po se ke zo wala cha sikira ka ju samo ke sho ke kri ke ze pe tenu ke krohi si vorsa si ro po sen heri temi ka graver di can you to belos ke tsike te fus just mu niego japut ke vi tsike la niego pe je tor ke ze so sorry 무슨 야호 파스터고 크레사르 그렇다 되는 거 대부가 그렇다 저 이쪽은 그렇다 시리 무 파워컴 시리즈로 월이야 계자 웃기 훈는 이 배때 거리 배제 토하게자 니 부부잡이 지지 계자소서 무슨야 니 부게 크레 웅어터 무게 벨레메게 크레 웅어터서 아니요 크레자 니 배제호 아예하 Potika cha shondi pozunu zuverde. Wo meje selero rukile shiro poshe shimudaya se diri pulya podaya de puri shike me chemo ke tsuri tsudazo. Deri po ke kosu vorle zemeta po de pu parlero Oni sedi de pubaya mu ke yuri tsbaya kun hewori podzke zi deri ripu yamo mu phagezri paritse yamo oni sedi poznu shidi bayazo am hapo poketso cheke no poketso baya aye no jisu kruski no ke puma vola sheke no su rokabamo su pele yamo apele sia siropo nke pumago vasun tsuwa kata no supelembe supele bazo sia siron hichum kichimire pichiminyo iketse hapori bamon ni puenu potibo prebazala kutinhebo ni puenu la potela de weliro novo pozeke seketon ke merbambe ga asdi bogatsoya poro ke merba pozeke seketo ke merba sula anibazo pro sidi te pusedi susupuya sisiam hake kriu akipu zoro pro ajo Allah di ni program go vajo ke dige su chi heje arbibari hamole arbibari arbibamole jisu azebaz aprimoni program go ke die hello pro shige zori akipu ya sala akeri podisori kradi set halewe hapo peteri ke pelemego la chakebala bubu tepudi poti thala ke chori bubu ponni mu tepudi bole ke cha asosu pelemu ke peleme ka cha ki te buri koshi hatsu ke disiya ma ke chatsu ya ke cha asosu la ni pu beje ni pu tezeba ni gola ni pu tezeba ni go beje ke cha so pu ke ka ke le fumo ni pu bu ja pibye ni pette go tsu ke liu chile je he ke cha so we Kero ngo dilenu tu ke simhedi Manipur la chadio prosado Manipur state la chavarje mu uko ke hupori teje ko ri si preba meje Manipur poti ke cha ke vbade chief minister ke digechunu hape pile ke tomerse deri poti shozo napga ko donu nu kettegeje pastor mi se du krigawa mu chiri kukiko se tekele ko donu mi soru khashmo si deri kukiko uko jenu bamo iba sla ke vuko saba pure dunya ginu United National Liberation Front Bambi faction ko medietele mu uko jenu nu misiron ye ke prangule Mitte ko mu kuki ko ke vupar ke tsaki misiren ye deki po police armories mu Imphal Valley outpost nu rubulye mu che ka tso sorkari warning khakesenu
Nyewo dikre ke nenu nyewo dikre pingu kipo security forces tel lalie ke tap pu purity dokinu ke hu pratamye me ker Manipur Baptist Convention MBC Council of Baptist Churches in Northeast India CBCNEI Asia Pacific Baptist Federation APBF Mu Baptist World Alliance BWA KZD United Council UNC Naga People's Organization NPO Mu Civil Society Groups propose di Senapati Nunu meeting cha Kehu Protago meeting Haunu Kezekevi Kejova Kecha Nufunu Sem Hatsu Shoketa Potibu Villa Vorle Ketyo Mu Temye Chiri Ute Sekebako Kashawa Nu Kecha Pu Petosha Kehu Protakwe Chief Minister Mu Deputy Chief Minister Los Di Korize Kesesha How Siu Uko Team Kenye Sugedi Team Kobu Kam Kopi District Mu Team Kekru Bu Senapati District Nuvo Protamire Pose Kesesi Kecha Sakoro Kecha Nunukoro Number 4 Kehu Protamire Kobu Kepenyofun Hasi Sedi Manipur Keve Kebahako Croatia Mu Krista Kezeu Sever Temir Kotshe Ketiola Chadyo Number Kenyu Kuki Mu Naga Christemir Kobu Ukepele Mehosha Kepele Selhusha Mu Krista Chatau Fudi Useyu Nu Kezekevim Hatotshe Ketiola Chadyo Seu Manipur Nu Kevu Kebahau Vapunu Hape Pileken Tameche Sla Sokari Mu Protako Bu Sege Zevile Di Hape Pileke Tola Chatyo Number 2 Mutelau Kepenyefu Bu Temye Kemeje Kebako Ngumeje Mu Uko Vakishe Ketola Chatyo Ngo Petewa Kesedi Kachachile Joke Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Risitya keja aniku Jisu wa Jehova. Yembezele, yemzatsale. Ibu no, ibu kekesula. Ibu je doshuri. Aniku kezekenu hedi, maniku la chalikri no. Ibu baba to kebi har khati hege. Ketsula mbezewe. Ibu yezanyo hakuha kemejeba gada. Ako hala chaya ngu hako hakapi empelesiya no ngu mejidi no state house shiri ke khalije ke ni pujisu Jehova o ni pujisu Jehova ke ibu tami ko bunishiri ibu Jehova o Jehova ni pujisu asisedi o ni pujisu ke bu ke ba ko hari ibu Jehova sakam mu hapo tur shiri What usually get to get both a jacket, no, Nipu Pratami Korizaje. Hey, Anipu Jehovah, Jishiro, no Mumijidi, Christamiko Bunushiri, Capeleka Tonbalie, Mu Nipu Jehovah, Christamical Josus, Seti Gushamu, Aya, Rana Hauri Tataliamu, Hauriva Pezela Shalikatula, no Jabia, Kehu Pratamia, Mukehumia, Kepelemia Popokatsupe, Koritza Sijeshidi, Nikichayawe, Nipu Jehovah. How bu go to Balalikadula, Menelikadula, no Nipujisu, no Nonoko, Game, the poverty, the cousin, Tani Bunem, Hakevitus, get what a jackasache, Nipu, and Kichaya, Siro, Temika, Prakemejeba, Munipu Jehovambu, Kemejeka Bakuri for his shamu, Akohari Goliche, she didn't Kichayawe, Anipu, Jehovah, Hekoche Doshiri. Anipu no Krekaba state Manipu Hari Kapian Belesha no Bruno Fubu Hari Selemu Kemejeka Bape Debori Croatian Muke Khalije di Jisur Hakeleza Sechasawe. Amen. Jemgom Hakimu gets a tea barley to me. I shall scholar. Amen.
차출리죠. 할렐루야, 리시트야 계자 니부지스 밥다 누시리에게 테제세디 임피누버야 너 어디 뱃때는 잡이 해자 계자 뭐 해코이자 버야 계자 니분 테자기 크리키즈 뱃떠고라 베제웨 저 도시리 니부 해고분 테자고 세디 테제랄리게 비티 하울라시리 베제웨 아니부 기능우길엔 테자고 호요리 세디 테제스죠 도절레데 너 잡에 운니디 가게섬에 뱃때 모기리 스스제 저 호미에 니프 보기리 니디 인테젠리 즈바무키시 너 잡에 소거리 즈제 지시로 니푼 테자과 세디 인자엘라 인케딜라 하케잠 하케비르슬리게 돌라 너 차이크스무 하범 호기리 자스제디 지수 하켈레자세 차스데웨 아멘. 이게 부부 예차요 메지디 아게 쓰고 레스 프레스도 볼 할리로 크레브디스로 뺑우 무 크레브디스로 수 어쩌게 자요 리로 프라베케즈 게메사로 프로케보 아리 히오필 아 레스 케리오 누 제수 마토 Tereko the new circus mumia capeta, where Kemasaro Foginu, Moroke Shoko, Pie Poto, Ketakele, Apostelco, Petaso, Wadi, O Ze Tigi, Kogata, Yakatso, Ze Tusawate. O Kemeje Kewasie, where Jahid Yeko, Hito Keta Pele, Molekens, Ketsa Zasi, Ta Tupie, Ukobu. Ukobu ngudi ukapadan fokedi zese ukokipu siropo ukoze kebaki ukobu pokinu prakesa uketsa katso Jerusalem nu fe bali nu di pusa poesie hauha niko akinu sile katao zo kilomonya Johanwe Zanu Zulu Kasamitz. Deri Hasie Ja Shaba Kemo Nu Nigowe Kemesaro Frone Nu Zulu Prodo Idipusa Jisuze Tigi Kogada Sala Uko Vor Kenguli Tatse Uko Poki Nipu No Israel Kedi Kalasa Kato Tiu Deme Idikeso Oshie Po topo ke ko se shipe ke bati ko mori po mese tuki ko neko sile lo deri ke masaro fa neko gi work le ki neko ke konguli do si se neko Jerusalem nu
Judea pete mo Samariano jiu ki je vala ke zuri a japu mie shi le dio cita我好不是给我写如果没好给他们如果没好给他们不在写的我金湖博士呢金湖博士我如果平路呢不在不里的不是可给可到给自己如果你地么的地给没好投入没给你phải cái class đi hai vor uko kiki thada unia sie galeu me ko kyu di ne ko tigi me hotha zoga ne ko kinu poze tigi sie ka ta jisu ho ne ko po tigi ke kho ngu ke chem he di pola ke zur zodo si se que para não vou já ver pode pegar levo tem que isso que ele se lê também que corchale do que creni pu no he go crege shogola mpezia torzowe que me sarofa que kono no he go zesido ya que jagola mpeziwe he go chedo vori que rashono nzedi probo chidi he go nibawe ndi go renela do di mhadzno vorya nipu no ake seshade an ke komeredi mhadzno ke tharabizo medo ke mhedi abunja pushalije ndi go renela do di he go vorba nipu he go buche do ndi ke renela shiri he go melu krepien tsele ke do he go bat te go khohi ke sala shje bavado hawalari he nki me jeme loya mu he go bat te khapi mpele shdi jisu arhakilio zanu chayawe amen uge benafa bezie torwe mu uge huri bezie uge benafa japushla le ge vi tipo khabi atsla shde ni go ala chawor ke shapat te go bezie ho mu uge benofa ugo patte go krohila cheke to pelle mu teja khabi utsla cheke to pelle di unidi nigo mhazna lavor thawe ugo thie pentecost di soja ke cha ha pentecost ja ha ke hula mi yes se ke cha ti soja po mu ugo pentecost ja hanya unis sedi uge benofa shomoro shomu ke zedi ni pu thezie poza semoro ke sho ti soja po ke cha ha rakraba mu ugo ti soja hawa zedi uge benofa ke kobu ugo me popo ke cha shepe kola ke le cha tienya pentecost ja isidi ugo hawa tie ugo category ke hu hawa celebrate ba mu a ye pudo di alesen ke seba ke cha mu leba ke cha gono pentecost jas bagetola uge benofa kim hidi poke pelle me ko ke seshaga porque hu que seja que já hawa anuvor das la tido que zedi ugo the preparations for the day of Pentecost que já hawa no Pentecost janela ma que se que já hawa no ugo que zedi dia cha ya hawa no ni pu dia grupo me ho que sala que já chavon ya ho the word of Christ is both finished and unfinished sidi puya Jesus Christa ma thoha shatsisha Deri ke krita me hoshoro shatsimulo ikecha die hauha alami yesse mu ugote do Jisu Krista mhathoha shatsisha tietsa boro shatsimulo kecha hauhari rakra ke sala kecha shasha thenya ugo ke zedi uge benofa pom hatho shatsi kesha kigeja bu pubaga iliro Jisu cruz genusisha ke la ke liam har shadodi uge benafam har go liro Jisu Krista ge nu shatsi shawate ra ke liam hat thoro shatsi wate ma poripye basa ge to poriba mo ke krila monya Jisuri pothopu ge je Johan kire thenye dienu pu ge je no abushan nu ge je ma tho shatsi wadi ki je hawno anza chege me yeshwata zo isi uge benafar ha ke liam hat thowe Jisu ge nu tside
Deri del shatsi ke moro ki ke japuga iliro. Dili ke view ke za ke cha how haliro. Jisue sede ke sharabizo. Sede ke sharabizo. Salam hathosu liro. Share zovodi Jesu Christa lavor ke cha ke tomoro ke cha la. Suwe timulowe ke cha uko how hari rakala ke sa ke cha shashake. Ke tole she ke sao me hovoliro. Jesu Christa sidir hilasi ke ta sie. Tigi sie ke ta sie. Porofu no ke pele me ko zedi. Pomhatho shase deda ke cha uko su ngulie. Porofu no ke pele me ko zedi. Patho shase deda ke cha ngulie. Uko tsido sala Pentecost day how work ke tola. Jisue uke peno fe kim hege cha preparation ko bo shashaga ke seshaga. Pacha ke ni no uko leshe ke ne hawa chaba. Pacha ke riu liro. Jisue ki di sedamu mejati ki kodam ga ke cha a ha ke cha bori rakraya. Ki di rile muze uke peno fe ti ki sedamu ga ke cha hawa rakrasha. Musidi su rakraba ke cha ti ki uke peno fe jisue rilasi de deri jahidie ki jeno pataki li ko zeba ke cha hawa uko hawa sapate ko siba. Musla sakim hidi jisue pataki li ko zeba ke cha ti soja thella ko uko zeba ke cha hawa uko dorje ke tola uko kesemen no ke to prepare ke tola jisue jahidie po ti gi seda modi pataki li ko taro uko ke tefu uko busi toge mogono uko pathat si ke cha uko hawa uko prepare hawa uko preparation hawa uko zedi shaba ke cha pataki rie hawa uko keza preparation ya uko jisue puke ke mhedi tiwe po ma thogo sha prevordi pothelanu vorli de motie dili ke view posede ke sha ja pushe ke to hawa posede sha de sala petha ke le ko bustu ja pushe ke to uko responsibility sha moro ke sha ho pel la pie petha ke le ko mu ke pelle me ko gi khashe ke cha hawa ngulie mu uko tute po kusoku ke ni no ngukele po ke mesaro fogi no moro ke shoko pie po to ke dageli apostle ko isi po to ke dageli apostle ko isi di how no pusha mu apostle ko pethashwadi pozeti gi ko ke tan he ke soze tusha isi apostle ko pethashwadi is idi pula mu ki di uko pethala mor sodaga how uko ke so ke sha how no Pue uko zeto cruz gino asisha sidi uko mhipia hakori nguvorde. There is a scissori ki di uko petala morso daga kecha ketsosha musu no uko kezedi. Apostle ko Jesu Christa hilasi ketasie popi cruz gino gugewati how no vordi por hilasi kecha ketso tiu no uko kelhuri ki cheponu badaga uko how me horsneya. Uko thaki ke chuponu baraga ke cha how ha me hoshne ya temie ke luriu mo temie ke leu no me hosho doliro uko dile ke view pu ke to hawala uko responsibility khapi utse ke sha how ha sedi she ke to puri uko ke doja sile mo ke cha mori uko sunu thefu tsiba mo da ke cha ke lhuponu badi ngulie Jisue sna uko ke pelle wa thasha seba ke cha how ha nguba uke peno festu nguba uko ke pelle wa thasha seba da ke cha musna jisue uko zeke to tigi shiri tiche se uko bu pusi mezi ke to ki shiri jisue tie ke no ha ke chepu pe uko ki pushe she isi thake yopo mati kere suru the thanu shiri jisue pe thake le ko ki ke pelle ke tsako isi di pulao po uko zeke to kunushiri uko kepele thasado mutsi we po uko khawade uko khakemera wade uko kepele we very weak uko kepele we thashat siba ke cha tipunu bada ke cha uko hawhanu patake le ko sige cha thabonu ba ke cha mhachapo ngulie ke kristiya ke kripoli ro uko tiulo uko ke deva ke cha tipunu bada ki diga uko traumatic ke cha hawhapuya mo ke krila mo ne suliro Jesu tele Jesu pe ke hu ke roshe ke sandie uko sidi puli vin he
popese se ke sha sizovo di popie grus gi nu gu ke sha mo uko ke da thor ke cha uko mi sha se ke cha uko ke dev ba ke cha ti bu nu ba de mo hati nu uko ke lu kim he na ga mo tha uko public mesham hozonori uko pardu felte uko ma thos le mo de sizo mo na personal uko ke lu nu zo sheri uko meli ke lu nu zo sheri uko ke penofa gi de thole mo de uko ke pelle se thale mo de ke krila mo na Jesus Christa gu ke cha tiu nu uko Jesus ze to ke cha uko suri ngule mo ba huri Peter sheri a ke si ke tsan ze voto isiri te fu se di Peter ham ha push je isi there is Peter ke tsori ta shi wo di ngo te ze go pe ze di po mo da do there vor no mi yo po mi ki to mi fo po ke tsonori po mo zno thale mo da ke cha sidi po ta sha se vo da ke cha apostimozo isidi Peter vase po uke penofa simo ke cha hauri melie ke cha so se ke gu jisu gu ke cha tiu no sheri crucifixion how ha tiu no zo sheri ukos johan zo morli ro mi patte po khawadi tada ke cha uko sidi uko po zeri to mo ke ta mi che tori uko ko ke devidi siba ke cha tipuri ngusa ke le cha hakim hidi serabimo ho poseket so sidi ngudi uko ke deva ba ke serabimo deri jiswe uko zeto ke chaki kim he ke chakro pusha saga puen posezeri vapor bi pumo uko zeto mo posezeri pulasha isi mibu atele do deri ajas seni hilasira to pon ha vapor bi pumo suri pulasha Deri uko kepele o thasha zovo kim hedaga uko Jesus sese lut me fe die kere pono deri uko tenugo die se die tobo puyan hejele di uko pele moda Jesus pezeri uko ki pushozo deri uko ke debi uko mhalle phale mo ke cha petha ke lego ke pelle ke lu ke cha pushozo ro thasha bi haizo ler ke ta uko hai ke cha ponorungulia Sala uko jisu hila sedawe isidi tenu fogo diesu sevo ke churi pie mhamo musu uko e popelle moda ke cha hawangulie siro jisu hila se ke ta sie uko vori po uko ze ke se ke ki kim he ke chri bonu baga uko ju mi authority ko uko joda mi krata mi ko pridi vodi ki khava bada ke chandie uge jo mona rashba ke cha uko ha johan me fa ke re the fnu shiri ha ke che puri ngulie mo ha tiu no thomas e petha ke li ko ris de ba mon de hara bo di rash krido da mo kishi pue uko ris de ba mo musna thomas la vor ke che tigi petha ke li ko he ko jisu vor he ko pengu shwe ke churi thomas e suri pele mo da ke chandie thomma ha ke churi pele mo mu va ke nyuva jisu ko pengu ke shunu thomma jisu pelele ke cha pelem ke cha ponu ha su ha shikemet le ke cha uko hakem he ke cha ngulie hakem he di uko patha ke le ko ke lu me hoshli ro tasha sede mu uko matho fe petale ke do dile ke view fe petale ke do ke lu no ba mo de Sala jiswe uko ke segesha uko zediti soja tella go jahidie pe voge sha hauge no uko ke vege bago uko miche ge bago uko shatson le rege dago no uko petamen no la shegecha uko petachwadi sidi sala uko tu tepo kustoku kenye no jiswe sala uko petamen no gesha uko ke semen no gesha hauhangulie Jisu uko zedo di pugetori uko renya dozo deri pochauri uko sitzolie to mokeche hawangulie Jisu uko zedo di putsi shazo deri uko nupie renya tsile mokeche uko kelhu pathakeli uko kelhu no haikeche pongulie musala uko kepelle we thashageche uko ke kojo sida geche mujoto vogeda geche hawangulie how ha proverdi uko mayopo hanom hachake nyera krashake nyoliro tie ke huwe ki di poke ko jbadayaga tie ke huwe ki di poke ko jbadayaga factor ke nyela hachake me ye ke nyela ke che uko patha ke le ko ke lhugi no ngulie factor ke ro ki ke jboga
biblical truth how ha sedi ma mo ke chen de ke thole shu u ki pu ke sha ke thot tu sedi ma mo ke ta ren mo ke ta mu su pi ke thole mo ke ta factor ke ri how ha la ke pele me ko u ko ke hu e po ke ko ja ya ke ja how ha factor ke ri ke new li ro ki ke je bu ga天一点点给为莫里给托历史好哈，给托给这苏是人人来打造，西连打造，这里给背后是路什么给这，路什么给这。给托历史呢，个白塔给那个，白塔给那个吉里，人人都说，这里个苏西巴的马什里来打给这，木什什么给这呢？个给背后他是面佛给他好哈我咧。是啦，我个天给胡是里，我给过日，我大家给热好里咯，给牛里咯，西里的人呢给留些胡什么给这，我个好好嘛，给每夜给你把给这好里热克什给，就算还给每的波，我个Z多给这呢，我个 Z多给这呢，不，word的把胡里，to tepo chapter 1 verse 10还给每的不啦是。porque me que você pode já diego rito que tá pele moliken que já zasita tupie o ko bungudi o que penofa que di zese o ko kipu isi o ko bu o que penofa ri que tá ha zasi ko tatupie o ko pe que já word verse ha no ngulie mu ha no how hanu pelle moliken jege zasi tapi upeke gesha musuli no ukubu bezole ke vishe gesha ngug meche gesha mu ukubu le meche le ke vishe gesha su pubale sala johan shiri po polesha tula ke jenu po johan jesus yesu to lesha tula ke jenu hamedi tula johan ke riu po chapter po tu tepo kusoku po no pugeja hiện như kí xét xem nó cái tổ cái radio hiện thọ sĩ cái chú hiện mi biên ngu hiện thọ mẹ ho mỗi hiện gì bia bia rồi cái chú bùi à ý đi Johanna ngu ở đó ho berry ở đó ho mỗi hiện thọ bác sĩ là hiện bỏ ra push le vida ho cái chú Johanna hay đi ngu rồi cái chú bia rồi cái chú hiểu nữa push sala jisue uko kibu ngozo biezo kesha situ ke li hawa no uko ka seshdi uko bu poja pushin ne ketala uko zeto ketcha hawa ngulie uko ke ze bagechu no ke penofa ke di zesedi ke pu ketcha verse no hawari pusha mo ke penofa ke di zesedi uko ke ze ke baki pu bageche ke Petaki ligori uko shirila vorza ke chepo uko kirdi tu tepo kusokusuru no sike chepo ringulalie sala uko vorke nguli datse uko poki nipu no Israel ke di khalasha ke to tiu de me isidi suwe Jesus Christa ke tola par ke che di Israel ne ko ke di ze hawa puke shiki uko no hila vor ke che hawa tapi upe ke lasha Neri jiswe uke penofa ke dize pushamo petake lego shiri mo hatiki ke lugo shiri vordi ki jeno ke diriu no lelata isi Neri jiswe po vordi pilag mozono poket soket hatiu no shiri ake diwe ki jo ke dimole ke cha hawari puke meche ke cha uko Johan tu te kere teta kusere suru no shiri haungulie jiswe potom meche di pula ke sha ake die ki je hao no mo ake die ki je hao ke diliro mi bu atebe juda mi ki shmole ke tola size ke simie mie ze ke per size ko mi ze ke per rezo ti chiwes size ko mi ze ke per rezo ti chiwa deri ake die ki je hao no mozo jisue hao ri poto potie no pu ke meche ke che uko hao ngulie Uke benofa ke diu esu mole salam nyego potigo hako calculate shama hije ke cha por verse 10 no poesie poto ke kose shapie ke batigo mori pomeseto tu kigo nyego gisilel ho isidi ko pusha potigo rilema hije deriu ke benofa to potigi mhashasha to ke cha hawapu musunu uke benofa ke diwe timeless potiri rebe bamo se uke benofa ke diwe seye pola moderi ki je petela
Sana jisue mati me fe tata kere tefunu. Kijepe tenu vodi seye nye pe teshebe ase zishali je. Uke pe no fe ke die pa telawe ke che tu nuri puke metchebe uko kesha. So se proof ke kribo uko bu sile ke vishe ke sho liro uko zem hat ke che. Tem mieshe puriu tuladi uko zem hat ke che. Sala uko tu tepo kusoku dieno siron pon uko ze ke baki. How little care the Bible, how page no footnote no matcha ke baki isidi tube bato matcha ke baki isidi puya mu uko zem matcha ke baki jisuro haki ke chupo uko ki pushaga uko bu pragesha ngu ke ketso Jerusalem no febali no di pusha how uko ke zem matcha ke baki how pusha mu lut me fe die he dia tefenu shiri deri ni ko pesto gi no ke kongule ke moche na dio no feba zolije pon uko zeke to geri pusha se po se siri hawa pula shake chengulie mu jisuro two commandments hawa pon die khageshe ke nye jisu em hake jasse ke nye pusha ke rio liro ke kongule ke moche Jerusalem no bazolije isi ke niuli ro ki ke jebuga nie go ki je pa te no vodi se nie pa tek bi asezi mi shili je ke je hawa ha nie ha li ro ke repeat tu ke je ke nie de poli ro bali je poli ro toshili je isi deri ke hubo puzo shiri u kwe po dia zedi shemor ke shozo ke hubo pushiri jisu dia zedi shemor ke shoro u ko kitsali ro shozo mu u kori po dia zedi feba ke che u ko hauno ngulie ki di u ko bu fela moro shode mu hawali ro ke krila mo na jisu u ko ke tseshe ki je pa te no voli che isi Jesus sizi go petake leko me kere pogo mu pel ke pele me ke krigo shiri Jerusalem no mori Israel me ki general huba ke chazolo ki je pete no voge to liro ma chelon ke mom hat bodes la o ko ki je pete no voge to la ke ko hawa semoro shode ke penofa ke ko hawa semoro sho sala Jesus so ngutu ba ke chala febali je ke ko nye ko ki vorle ke mo ki febali je o ko kro hishe ke to la po hawa o ko ke sesishne ke chala hawa pula she ke cha hawa ngulie o ko tie o ko luvo ke jeno o to ho ki bo o ke ko pele bada ya deri o ke penofa ke ko we sakiri ja pile ke cha peta ke le ko buri su sinya mo o ko buri su ha le ke san ke cha hawa o ko ki pu ke sha pori ngu sa ke le sha o ko ha ke mi di peta ke le ko ke lu me hovor ke cha ko no o ko thasha si bada zo deri jisu saladi o ko khake merwa mo o ko khawadi posidi toda mo deri potiu no o ko ke semen no shake cha ha ngulie o ko tie o ke penofa pelele o ke penofa o ke be polish ke le mori ubu polish na ke cha o qualify tala ke tala di o ke amole o ko ha ha ra crash ke deri we vide zide o ke seline izodi o ke penofe o ke amole deri point ke geli response ke shemie ni pu ke mi fe ko ke le mie point semie ke sesha musmie shebe qualified sesha ke ja a dia ha yo ha arasha se ho mu o ko salatie o ke thasgo su mo mi purivitsimo avimole avitsimole isidi tepiebo ogi guge shaki o meje puke krale hodaya moreja pushe ke toge aya akim hedi shale do mo isidaya lie tobono full time levi ke kripono levi deri o ke penofa lie tobono oki ke shaki avimole athashasi isidi puhule njadaya we vitsi ke to febali ro makiburi o ke penofa lie thoshile ke njele ke jono ni pu sana ubo vilien ke chala uke ya ke ja lie tomie boy mhara bo ja pushe ke ja no e ke pele no me mi je zon liro ke pena felie she ya zoli je isi mu ha ha petha ke le ko ke lu ye no shiri ha ha thapi upe ke shengulie
你不列是那个第八高呀，我他是个吧的那个，第二天给别人发，为个某些人不生那个就呢，天不发考试了，我给生命那边我只是那个啥，我个知道把他给那个给录音了，他这个人好好努力喂，给你里了，不在第一课个是，不在第一课个他。好哈，我个 Bible 个 prayer， 我个他不得为了不 permenos 是的不别些，就是在第一课个这给的，给me给我呢不在课么个说大个个这好哈里我个没好是，我就是在第一课个这好呢，我差不给你我个给在的热卡拉是呢呀。Jesus在第一世界大好话里了，Jesus 马扎给real里了，Jesus 是不是不的给人呢？连托是个是好话，不连托丢记得一个这好话，他比五百几个是，什么是不的？不 ministry 好话，给人的 ministry 好话，是最实的为个这好话，马扎不五不五里个为是是，给牛里了。不是第一世界时候呢，不是是被热是个这，我不是个人给是个这，我不说哈，不是有我连个为是是，是那嘛个是个给你，谁来谁努学不个这，我给别人分级说好是被黑了里的，我也被对人说着不面说，是那我给别人分啥呢？不是被热se bate，意思的说不是。Ibriko tu tepo kusoku se mudienu sheri hamedi pusha pogino ke penofa zaye crew mu pue u ke penofa hituzo mum hapateri podie ke ko toseba pue ke pumashe ke mesawa vo ke ko ke ja to zatsa bade posh pie tigi delie ko ki rekre ko te mu pozazori u ko zaki rekre ko que penofa que já que recre hawa ubunguli que vi po ascension po ze ko que shno hawa tapi upe que sha ma cha se liro ki que boga po ko que da que mi po la vor tu zo to que cha hawa bungu tule uko hawa rakra que ma que ko tu tepo ku so ku que repono unye sie galil mi ko kiwa di ni ko tigi me hota zoga ni ko kinu pose tigi siege da jisu hao ni ko po tigi ke kongu ke chem hidi polat sur zoto isi how ke pele ke vage je bori ba mo zole ni pu la vor zoto ke pele mi ko zele ke to tipo vor zoto ma cha seu how ubungule ke vishisha ma cha diu le no Jesus de tigi ko ke che how ki ke che wa cha ke kripo ungule ga le ro pose ko ke shla comforter comforter o ko tu ke pelo ke ko how zur ke che how chishale o ko sla how ri crash ke Johan kere die kere su no pugeja sira apu ki chato mu po tu ke pelo ke kripo khashato how ke kro you isidiri pu mu po ke chache nie ko zesito zoto isio die how mi yese ke chache nie ko zesito zoto isio Sasia lavor di Johan kere suru tenyenuri pula kecha Johan dele ke view kere suru tenyenuri sire anye ko ki die to puzoto atoda ke chewe nie ko la ke viso ke krila munya atoda moliro tu ke pelo ke kro you nie ko ki vorle lo si deri atoda liro apo ke tsepie nie ko ki shado Poto ke nalano ke ko ke mesaro fa ke ko hawa uko gi vor ke cha uko hawa pacha diu chu ngulie pacha pingu le ro uko pose ko ke da tigi se ke da hawa no o ke penfa ma to ke yepie ke pele me ko tsalele Pontier dile ke vi hawa ke yepie ki jeune chemo ke shopie mpelele apelele ke cha petha ke le ko pelele uko simon le ro uko ni pulie thoshe ke sha sharing fe pe ba do ne ke che bori athosi ke che bori leba deri po sie ke shogi no ma
to pen la pie u ko tsha ke le u ko bu si di the jang u le ke to la hawa kha pie u ko tsha ma ke she go tu the po ke ni no pwe ke me sa ro fo ge no mo ro ke sho ko pie po to ke da ke le apostle ko pe tha shwa di po ze ti gi ko ke da ni ke zo ze tu shwa de isi mo ro ke sho pa te shwa di po ze ti gi ko ke da u ko chu ngu le Deri po teta nungu sakile, deri nyego ke mesaro fo nyego ki work legi, nyego ke kongu leto, sise nyego Jerusalem no, Judea petenu, mu Samaria no tiu, ki jevala ke tsonuri aja pumie sheleto. Ke penofe ke kokabi utsodo, mu ke kosue uzedi po japu sheleto la, pue tigi siegeda, uko macha pengu, uko jisuze tigi koge shetsu nungu lie. Mus sie positigi koge da sie uko olive ki je tugi no la voda apostle go mi kere po mu ke pele me ke kriko sa isidi uko mi kribu di me firme se ki bu pesogi isidi tusha ki bu pesogi ba musuno how no derim hapo mu ke shekim hapo siba mo de musu liro ki ke jabuga apostle ko bengu apostle ko krono siba mo de musla jisuro uko bu sile ke dola poti khabe uko saba ke cha uko macha bo hanuri ngulie musidi uko vordi ke ngu ke batiu no Peter sirdi po Peter am hakya krapu vode deri po di pu ke re tholi ro sirdi tis uke pe no furo de vitin no pu be ke ja sheli ko ku history tepfa me fa pengunu mo sheli ko ku kribodi tepfa tetano pu be ke ja diesu ha me ke metti la shake cha ha no ngulie mo sheli ko ku kribodi tepfa tetano pu ke cha poti so jago bu sidale sadale ke krimi po bu pom ha to sedale isidi tis uke pe no furo we de vitin no su pu be ke jengulie Judas bu jisu tebi mesdi no khashado ke cha pozat tu be bamo deri ke zno Judas jisu se zimi shdo di potosu shake to ke dalie potosu shake to ke dalie pozat tu be bamo deri potosu shake to su ke dalie uko hauno uto video ke ju ke daya uto shodo ke ju ke daya mo shoge lenye mi pe jotari su la mo Allah ke su har kramoro shoge jo das ke luge nuri thasha jo das ke luha uko dono mi popenene ke sa tozo ke pulivi pobu uko prisa ke seuseya mo temi ke meno tomi bu uko shakira ka sege shasa protoke hubo nuri ujozo mo Judas zoge we Judas Iscariot zoge we penlele ke sa tomi bo shadi Jesus yezi shavo deri ke me hubu pote shageli ki po kade ke sho ke dalide Sela Johan kere kenye Johan tu te kere kenye verse die no ke di suru hake ha projeje Puen how no shiri, puen prista busege jeno, ho pele ke Judas tu pie ke jenguli to ho. Okos na how no hapo rakrasha moro ke sholi ro. Ke pele ke luha tie vite side ke pori bayamo. Ke pele ke luha atie vit side samori vide ke bayamo. Musla pol shiri pue puke a mie pe thado di ke noza a khawa ke hola a mobu seja shidi ke diesdo ya pole de ke me yes se po pusha pole Jesu Krista sezi ke tomi bo shdo sizori po ke penle ke ludo bidi ti sonye te yeshdo ya po ke khake revdi ti sonye Jesu Krista lieshdo ya ke krinamona Judas Iscariot ke mhedi pori kadali ke vi pisha pomozno jozo ke chala uko tie ti sonye uto ufasito morosho ke cha Judas ke huge no tapi upe ke shangulie potao methode deri delie ke view but simoro shoke chala uke penofe thebao ke setsibi ke bao but simoro shoke chala apostle ko bauri ke semenola shoke cha haunungulie ke krila munya mati kere thepfe me fe thanu puge cha sitse jisue si uko ki
anye ko kipu tu shato nye ko asieme zito ke tako mashe ke sala ke chuva temien no po ke diba zapuza ye ke shogi ba ke liki nye ko ri ke diba ke re ke nye gi badi se ye ke re ke nye ko nye ke chdo how ha jisu po to pu be joa de se se vordi pesi ke me fe po ke re die no shiri si rona diu da hu pomze ke re ke nye musago gi te ko no apostle ke re ke nye ko za ba isi Kere kenye hawa bamuro shoketela puke shadie hawa timuro shoketela dele ke vi hawa puke to no hawa ke sela ke che hawa che sana Peter sir di sunu kratau sheli di uko mi kenye za se par ke chengulie Poliro Joseph Barsaba mo ke krioliro Matia isi Matia zanu parle de zero apostle crow sila le de uko dele ke vi puke to la uke peno fe hauri ke sela le de sidi uko how hano uko po Matia mo Joseph Barsaba how no qualification ki je postemoro sho isidi puga unye ke nyeri qualified presoe isidi Bible vasaya ke jamais pu deri ke dapar ke chuno Matia zapar ke leshe how no o qualification o degree how ha pubamo deri how no liro ki ge boga oko to the ma ke ko po me fe po mo me fe ke ni no pu ke cha salani pu ji swe u dono komu ke to ki poti pa tino o ze si ke to me po Johan zulu khageshan no se deri pozeti gi si ke ta ke ngu me po bu u zedi por hila ke se ja push morosho personal encounter with Christ how ha qualification no how hale tie u ke peno fe ja push ke to Matia za par ke li hono ke peno fe simungu tu ke da ke peno fe ke vi po ke kongu tu ke da po la ke shengu tu ke da bu ke re ke new no zar ke no la ler ke cha hawa ngulie Kie u ko jisu ja pushe ke dola nori ni puze ke set tu ke le po momoga ha u ke tso ke je ke jaste po penle li ke se muni puze ke se ke li ha ke peno fer ja pu ke u purish le vi deri qualification ha me yeste ba ni pusi tu ke je ni puze ke se ki tu ke le ha la me ye mo ala me ye mo ke peno fer su se di po ja pushe ya ke ja u ko ha no pe ta ke le grow no how tapi upeki ke shanguli we zero tidi podojo shasile de mo shasikele ne de ja ye pengunye ke mesaro fe tie meseni ha ke hu gi vor ke cha ha ngulie Pente ikecha grade me denu 50 kecha hawa no Pentecost ja kecha hawa separ ke li shwe musidi uko che vo news ye jadu do ko new ni kecha ja ye dia tap facility di ja pengunye ke mesaro fe ke ko hawa u ke peno for prabi ke je hawa zilie hawa joel size ke siu dio zilie to Joel to take nye 28 no to be ke ba pu ke sha ha vordi ma ke sha ko to take nye kusoku ke re tenye mu ke re the tau pu ba ho zi ke liu li ro sanye ha no no zi le Johann the Baptist Johann mi zulu kha ke sha pra ke sha ri zi ke le sha Jisu pu ke sha ri zi ke le sha ma cha se ha kwa ke tole shu no pu ke be ke sha Pentecost den he zi la ke le ha chwe Hakem hedi Pentecost javor ke linhe mi kribu di me fe me se vodi ke ngu ke banu ke me saro fe ke koe vor ke chengu ke di bola Pentecost janye ke peta ke li ko rabbi modi mi kribu di me fe me se ke pele mi ko pete de Jerusalem no o ko pete go bu how experience more so daga ke krila munya ke ready ja push more so ke ready ke kongu li di ja push more so ke chela tegi ke zeba ke chno ha bu vor ke li chwe u ko ha no ha shia mo to ke chro bo shada ke chko li ro
ti create di kim he di vor kiu sulie ke che how ha pu mu ti create how ha se di ke pen of ke ha how ha me je ke che o ko ke tole she ke we no shiri how ngulie samuel ke new me fe ke nye ke resu no shiri ke pen of ha ke she su pie ti create di how ha ti create how ha me je ke she ngulie ke new li ro mi how ha mi isidalo ke penophe ze ke si ke je o ko how ha ngulie ke penophe ze ke ba how ha ngulie mu ba huri malaki se ke nyeno shiri pues ke me sa ke je mi toi mu sabu ke ko thof toi zo isidi yu ke penophe ze pu ke je no mi isidalo ke penophe vor bada ke je so ha o ko so ha ngulie mu pacha ke neuro chu hangulie pacha seuliro pentecost den hengu ke liuliro die ke krikono mapu seda isi on non ton sumode uko house pete ko siba deri mebustile ke vi dera ke ramie die ke cricket no puseda pocha ni pu japusha se dera ke Jesus Christ said de ke shu no uko krepie su no pete wa mo di se de voda ke che hawangulie mo kira pu no ko japusha ga uko ke bashu no japusha de tie uko uke pe no fa japusha ke no to pa ke liuro bimole deri uke bashu no o office no vi o mato do kano le vi o ki ke je po profession ki ke je po shabashi ke bashu no japusha se de da mo ro ke che how han no pente cos din no how hangulie ha kem hedi ke mesaro faze pouvo ke no ke tonesha ke we tigiliro o ke penop poto motsu zo di seze ke sigo temi reshavor ke how hangulie ke tonesha ke sano la liro jisue poto pogino no po ke jeno poto motsu zo di ubungule ke vi hawashasha mo jisu to ke dasie uko ke toleshe ke sao muti ke zo uko ke mesaro fam hawa ginu no uko ke penop fam hatho shaba ke che hawa ngulie sana po no ke mesaro fse hakwa ke ze pozole ke che hawa a krakemeti la shia uko sana po no ke mesaro fse hakwa ke zedi pozo ke che ke krila munya uko zulu ke fatiu no shiri po no ke mesaro fzano zulu khashia isidi liye thowe puya sana uko sego ke ze pozo ke che uko hawari rakrashe ke mo johan kere die kere suruno nie ko ze sito dato isiho sana pentecost din hesie tie ke tsori uke peno furo fuwe uzeto zo uko hokibo uke peno furo fu ke mesaro fu hawa pupeche sewaya Pubie der hoke kribum hezo ke cheshia deri uko ke toleshe pusha sego ke ze pozo mu bauri te uke penofe poro funu uzeto zo ke che mu ke pelle mie popelle ke le category zeto zo ke che how pulashia efesa kopo ke reseno selani ri pogino nie ke todiung renele ke tako so nie ke la ke le dele ke view mu popelle ke lie ke tako prapie ke je ke mesaro fu nie giza si voate ke pele mie petegi ke mesaro fu hawa ugi ba ke che uko hawa pe vie morosho zo ke ko shapi usulale morosho ke che hawa uto uki tsanu su sheshe morosho hakem hidi pentecost din he ke hu sedelie mu uke penop matho hakem hidi fa petalie ke pelemi ko uko ni pulie tho hawa uko ginunu shesede parketa hawa ngulie uko tuteke nye kusaku hidia senu vordi hidia die hakya me hoshoro ke pelemi ko ke mesaro fa ke kovor ke tasie ke hu no kim hinaga ke cha hawa ke zenu chapo ke nye pushdi potelanu ke rado uko ke pelle sedil hu mu uko su pusededa mie sige shiki ulepe vida ke ze krobo shada ke nur hege cha hawa bada ke tsof mie relira krada soko va prida
thế phụ sẽ ta cái mẹ riêng mẹ chờ một ta oni sẽ đi sinh sẽ cái cho hawa ở cái gì parda cái bé có đi nhị pu điền cái cho nó cái bé nó phải sẽ cái cho nó ở cái bé tiêu khá cái sự hawa ngulie musiba cái sự tí cái po result u liro kim he cái cho bông ngu parda ga vordi kusoku me phải hi tenye hi dia tenye no tu te ke nye kusoku hi dia tenye no o ke pe no fse mu te me pa tem hozono te rupvle mu ni puti sonye ke la ke le pie u ko sali le bazota ma cha ha te ke hu la me yesele ni pu ke ko un sada li ro ma cha ha ko ha ke hu gi no ngu mo ro so ke cha ha kwa o ko ra kra ke que pele mi pues robada liro que hu es robada ya mo que hu es robada liro que hu so que crime attraction que crime teslia que já o co pentecost de work lino que pele mi ko ze ha que mi di nguliwe no mu a que ni pu que ko ha u gi ba que ha pe velidi que o conipu já puxa que já hawabu o cogino vi que rego saquele hawacha que mutie que rubu shroba que to ngiba mu agiba mu que rua shroba liro que crime so ngudi krista ki vorda ya que já pe tekos denhe mu postie que ru japu hawanguli we ni pu bu jape o ko pete ko tse Nipu dear run Kiligola, Nipu Beja, Telanu in response to the word Kize Shet Halidi Tadiku Triginidi Hidiapo 241 Kemasaro for Abu Alkizikilna. Dearna Glin Hidi, Gilligilia, Kala Tali Hoha, Ugola, Gacha, Mies, Semuputu Segazobode, Mua, Taliu, Se, Gacha, to the Presido. Gemasaro Fo, Abu Jesu Christa, Sisaleje. No Geziu Hoadi, Abu Geziu Balije. Gemasaro Fo, until Anu Chikamesalie. Jisu sigilie moza satan
hodi to cho ke me sorfu no anu vapem vazolie ameje ko chawadi no abu anilichi ke me sorfu ntyo anu subam melichi akesho chiphewadi akedi sisi daje siro ke chat che ke diu sieta legal ho hibie ngu legal ho ke penya fa or bizo ga chu bu ke chat che te rufa mu zapu za ye che jisu za nu chaya we amen bali di ke pesi ga tipo se le do ke patavara biko njapu gola ke penya fa peziwe putiu zedi no ke penya fa die whatsappie ku ke hu whatsala ga sala penya fu bu japie nje lugo tiche ponu vapo avakeni tsia gaja potipo lavorje mu hauli ro compassion ministry closet sikazati bobaya compassion ministry nu ki kume fe kezie tekrameti ko khoi baya mu tiche metroki vapo lugo ration zo kamo hanya mahara khapie ukhoi sakaja sikazri tsia mo nyogor sibadio awaha jun za surun he kecha ja he the sie ugo zeke hulie ration kori kazasha mu suzedi u femeni go anya mara seleki bigo khabi utz ga sha ukrohi ga sati bobaya sala uti su penyo vorje mu ke hunu ke hu bozo shiri anya mara femeni khaseli gi bi hobali ro ni go compassion ministry closet la sukha sevor se je ke se niki chasiya hake hupuri selegivi mi selegivi sika zabali ro sefor selevi hosla jadu do no zoshiri mori sande tiki zoshiri sefor he gole to ke hupuri zoshiri vi mu ni ko khagashiki manyam hara sefor gashiki compassion ministry la di suha thumechli di sefor ro ni ko bejes sedo ke niuli ro ndu whatsapp nori betas de ke penyo fa puti ki vi sebo khashidi me zame fe the thanunu jun zate thaga cho laos mu thailand nu ebcc mission field kenya nu body uke hunu nu mu ebcc nu go team bo chudi japuchudo mu haunu pesigasham hidi thech kenya nu bodo boli ro laos nu bokyo ga thech bonu udon village nu ebcc e lesiki bo segaba dream center 2 ge musunu go missionary segaba aje sie asa mu akrenyo ko leski ho ham hobaya ho no body summer camp organize to siri chiang mai thailand nu phingu ko mu pukki kru ka ba ta cha ho no ha ko pete ebcc missionary phede ta cha ko no body camp organize to mu ebcc mission director of the crew sie u ke hunu pastor jesen pastor vimezo vitoto mu vikitu no ko me pengu reve ho ha chu to mu ko vorgaja Friday Saturday ki ko reve ko sete da do sala ni ko ki hupuri puti hauri mission trip hau hari kradi ni ke chaki ko var kabaje ke se u ch premier u ki hupete ki chasiya ke chanu ko var kabaje se mu thelauli ro vorgaja sunday li ro meja serapo mu zanyo ko to sunday ti ola de mu hanhe kersho tashe to goli ro ag lere chazu new ministry hill new reserve zanyo ko to de mu ke pathaver kriset yo ke pejofa diese ga zaso do sala puti ha gari lebadi ko ja puchi ko lai chabaje mu hanhe cha heli ro ke nyozu pezileti zanyo ko to go ke seso do sala puti ko lai chaba mu ke hu buri vor ke pe ko phelas je ke se ni ko ki chasia te pezio